Maulia ate abang terus ini jadi oke atau rakso meminta sian hari ini si puro turbo show kadilai jono tapai maju ke pengaduan nanti pargosin kami abang malo asal mana untuk kami alu maju tu de bata mula jadi na bolon sito pasalut nadong dia siaran baik na lalu nabi Maulah tema pargosin kami sahabat itu lalu nabi tutuhan de bata marite wone kami ama pargosin kami alu-aluhon tusangap ni raja ama teraja na tasori raja terlumopi pamaretatan adong di Kabupaten Samosir bayan Pangaladuan maulah tema suasananya apa kau namin laula kolon ni negara tahun nama sada pesta demokrasi na barangay alu-aluhon tusangap ni pimpinan asanggia berjalan pesta demokrasi di Bagasadame 12 Meroka alu-aluhon nama maulah tematok sahama alu-aluhon namin sa muna atau ngalani marmula kami marmula oras siatur mula topa mula nih harapat amar huta baik magodang mula maulah tema para bersinami sangat doa mina dua-dua tumpuk patina semua ulama harama na pinasahan di pamarenta buhapor siya kami sa kepercayaan doon ang giyama bihain si bolon tumpuk patina sa sitolo karoboy bila Tuhan ma habis suhon dua kami na dua-dua iya ko napogong lawan turehon palipos na kapadala ko narong dihay di sipuro tupuk siya patinaon atau bayan godang sopa sama sopa kami tumula siya din nabulon ama palagusin namin Dari mahoras sope kita na dua-dua
ganok bahita siyan sada sa Sipulon, sada sa Taba, sada sa Silalahi, susunganin ang diraja na diyak sa kasadama. Nahulo ko sa kanon, mataula hope, ularon na pinasa di pamaleta, dala tamatangiyang asa suli kita, siya na dua-dua ng manita. Siya kita Masipulon parjuro, lusurata, nama mana, pupela. Maulia tema idamang namang alias sangat di kami akan matiru berada di Tumpuk Sipulon di Pardumas Serau. Dapat dulu dohor nami maulia figura tu pemerintah Kabupaten Samosir Lumobi, pemerintah prawisata nama wujudun Waterfront City di Pardumas Serau Utanami Putanis itu Sobatino. Katalah suruhan kami negara mengumpul kaulion ni Pardumas Serau di Patonon di Hutanamion. Molotun holan hata mau lihat benagui upasa hatami. Somo perjakun nami Raja di Tumpuk Silopatina di pembangunan di Pardumas Serau. Mau lihat aman dolot inang Lumobi pemerintah Kabupaten Samosir saluna di perkosi nami kubutuh kami amang koro siraja judaidlo siraja dapati dapat orustona di saluhut na maksiat bagi di kami Tumpuk Silopatina sonon na nilehon ni pamarenta nami siawon gabi bulahan namak di ulaon pepen Front City na nain siresmi honon na huwari manangigot di sialani dibuka kon kami siyan Tumpuk Silopatina mabaen son pangurason tu saluhut na nama kaposiari na maringan na pagkagugul di dua ni ay tahu beramion di sialani upangiruhu kami margitehon na maronami asa patorus samutan yang nami angkia salut kami bona hasiludon nami di Pardumas Serau di Borasi amata di bata sumalingan pamarenta nami di lehon bisu di lehon salut na hatiuron lumobi hadameon suak somani do di nama nordur salut na angkia sonang so hari ribuan di salani nami pargosi nami urutan nami pemiluan nami apalan nami hatari raja dulu nami nama do asang kiat dituturi sarihukna akan namang ulahun-ulahuni pator sudah mengatang yang nami berhitihun pai mahudang salah rajai Maulati perkosi nami di Mahata siya kami so kanila di Tumpuk marga Sipulon mulai pe sama tu raja ita berdua Suri pulau tu yang mau Tumpuk Silopatina raja Sipulon mau lihat Walau makatai bapak kasih makatai kita mesti langsung pohon untuk dia mengenai nara bolang. Nara itu holok visi. Lapas benar itu Raja Sipulon ini kita tertidur pohon nara turun naik raja itu. Nah itu nih Raja Sipulon di Maharata saat bersidera di pohon dia. Akhirnya apa?